أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكو برای مگوداری دکه سلام و رز و حرمت بوا ازیرو برورا بچند کلمه بحثا گوتنا اسلام و ایمان بکن تیچه معنایی وجود زانن اسلام ویدیو خواه پیش داجر گلک جاران بس کردی اسلام ته معنا تسلیم بون مرو تسلیم امرو فرمان خواده دبه یعنی حیات خواه لبه خواه تفگری خواه گوتن خواه گالگال خواه هر تشتی خواه لگورا پیوان اسلامی مردو پیوه لگورا و تنظیم و تکوز که و ریو ریزانه که داده جیانه خواه گوتنا اسلامی تی گوتنی معنا الاسلام الخضوع لله مرو خوش خواده را خوارد که سری خوش خواده را خوارد که بر امرو فرمان خواده خوارد که تسلیم دبه هن کسی سیاست مدار جانا درد کهون تلویزیونا لمیتینگا دویجه اسلام تی معنا بارش معنا آشتی معنا امن و سلامتی به پرانی او انسانا دخواز اسلام جبو برجواندی خواه سیاسی آبوری اکونومی جواکی کاربینی لوما وان گوتنا دویجه دوی هم تو قیمتی ندن گوتنی انسانی وسا پوچو بردای جبر کو گاوا انسانی وسا بی اسلام تی معنا تسلیمون و بخوا تسلیم قرآنی ببه جبر کو بخوا تسلیم نوا اسلامی لگورا خواه شروعات که بلی اسلامی ده معنا سلمی جیهیه آشتی جیهیه لید استی خواه ده اسلام نمعناوی او کو معنا تسلیم بونه ایمان او کو مرود به لا اله الا الله از با ایمان دینم کو لا اله الا الله جبلی خدا تو خدا کی دون تنیه هر وساجبو کو مرو ایمان به پیغمبر علیه الصلاه و السلام بین و محمد جی پیغمبر آخر زمان و نبی و رسول خدا تعالی گوات گو لا اله الا الله تبدا به خو گوش بلی خدا کی دون تنه اوات ایمان به خدا آنی هر وسا ایمان دوی تصدیق قلب مراجی تصدیق زمان مرا بکه ام به قلب و دوی مرا همان تشتی ببیجه کو زمان تشتی کی تلفظ کر قلب جی تصدیق قایب که نه کو جحناجرا برجور بد بیجه گوریا مرا برجی حدانش قلب مرا اف گوتنا وره بیجاش بو خاطری کو مرو بزن به ایمان کسی کی هی تنیه دوی هن اشارت هب هن دلیل اثبات هب مرو به ولا فرانکست کسی کی مؤمنه البت ایمان آنین دنابرا مرا و خدای مرا دای خدای تعالی ایمان مرا قبول دکه نا که مروج صدق صافی خلق برا صافی اخلاص و بی صمیمیت باوریا مرا دا هی تونه او نکاری به کاری خدای تعالی لجبو کو ام بوی ولا فلان کس نروی کی مؤمنه دوی ام بزانه بکو تشتی کو تصدیق قلب دوی مراد که عمل صالح عمل مرا صالح ام به پیک آنین حلال خودی دورکتنش حرام خودی تعالی ددی اثبات کردن که مرو مروی کی مؤمنه مرا ایمانانی هاتی قلب و دوی مرا همان تشید بیجه تو آیتی که قرآن ده تو راست نایه که ام به ایمان بسری خواه به عمل صالح حاطه به ذکر کرن لکو ام به عمل به پرانی وسایه لکو ایمان هاتی ذکر کرن لپیوی عمل صالح در بازده لورا ایمانه که به عمل مقبول نه ام به ویژن خیراوی کنه یا جن به ویژن خدا تعالی قرآن باس نکری هر وسا که عمله که صالحه به ایمان ناوه دوی اول ایمانت سالم به ذات و صفت خود تعالی بذات و صفت خود تعالی ایمان گتا راست و درست هبه پشتی وی دوی عملیت صالح هبه ها ام بی ملک ایمان آنی هاتی وقت بیاره چه نبیه زمانی ام بی کم بیه اسلام هی نبی خودی حقی آنی او مری او تشتی قدر نه لسر بیا ام بی حدیثه که پیغمبر علیه السلام هی دوی من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه اف حدیثه که پیغمبر علیه السلام گوتیه اف شرطی و چیه بو چوات هاتی گوتنی زمان و زمینی بیکر سر بفکره هنک انسان به حدیثی مطلق قبول دکن و هر وکی ایمان آنی ها تمام اما ام بو ممن ایدی ایجابا منا که ام پیوستی پیتونم عمل صالح بکو خواه بو وستینو تشتی که خود تعالی ام بوی فرمان مکری نسی نور حلال ناز که نسی نور حرام ناز که هر تشتی که لخواشی ها نفس آوانتین جخوارا دجین جخوار مشروع قبول دکن و دویم ایمان آنی آتش خواه پیغمبر علیه السلام جی روژا قیامت جی گناه کارش متا خوارا شفاعت که اوا ملی پیانگو که لیخص خلاص ام اهل جنت نه اوا بیرو باوریه که چوت و شاش و سقط مرا گوا گو لا اله الا الله مرا ایمان آنیه ویجا دیتو ناوارو که ایمان جی تجربه که
nava roka imanê ew ku bingeha wî dê tu tije bike bingeha tijekirina imanê emelê salih e. Tu divê me bi Xwedê îman anî hatî dê tu tiştekî bi gotina Xwedê nake, tu gotina pêxemberê wî nake, tu gora fermanê Xwedê tev negere, tu heyeta xwe li gora fermanê Xwedê dîzayn nake, tu İslamê li gora xwe dîzayn dike. Tişta ku li xweşa te her İslam e, tişta ku li xweşa te neçû İslam nine. Tu xwe teslîm nake, tu İslamê teslîmê hewa û hewesa nefsa xwe dike û tu li gel vîya jî dibe ez Müslüman im. Ev bîr û baweriye dike seqet e. İnsanekî bîr û baweriye we bi vî şekilê heye, bi rastî jî divê hûn jî muhaseba nefsa xwe bikin, hûn muracaatê İslamê bikin, hûn muracaatê Qur'anê bikin, ji Qur'anê bixwînin fêr bibin, an jî her alimekî ber alimekî rûnên çok bidin, ji xwe re İslamê fêr bibin. Ji ber wê divê em xwe nexapînin, gava te got la ilahe illallah divê kesîn di wî de emelê salih hebe. Lewra temamê ayetê Qur'anê gava behsa îmanê dike û pêra behsa emelê salih dike. Kawere em mêze bikin çend ayetê Qur'anê ku behsa îman û emelê salih bi hev re dike. Xwedê Teala di sûrê Beqere di ayeta 82 da wiha baz dike Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Evi ku iman aniyatını ve amele salih kırını. Amele salih tamamı kari meşru', tamamı kari ku ne leddeji sistema Xwedê Teala. Jûretê gotini amele salih. Tu dikare her cihadê, tu dikare insana hev biniwe, tu dikare insana xizmetê bike, tu dikare insana baş be, tu dikare em bivê dünyayê inşa bike li ser temelekî qenc û baş. İbadet û temamê xîr û xîrat û gotin û liv û tevkirê te temam ne li dijî fermanê Xwedê be jîratê gotine emelê salih. Her wisa divê kesî wiha ehlê cennetê ne û ebedî di cennetê de dimîne. Divê ayetê de em bera xwe didinê îman û emelê salih bi hev re tê zikirkirinê. Belkî bi dehan ayetê wiha heye ku Xwedê Teala behsa emelê salih dike û piştî wî re jî behsa îmanê dike û piştî wî jî behsa emelê salih dike. Her wisa em bibên Sûrê Araf, em li Sûrê Araf ji ayetek bînin. Her wisa Sûrê Nîsa de heye, Sûrê Ankebût de heye. Gelek sûre de heman ayet bi heman şêweyê an bi şeklekî bi çend gotinkê mûzede derbas dibe. Yani dixwazim bidin îspat kirin ku bidim zanîn ku îmana bê emelê salih nave û emelê salih bê îmaneka rast û durust nave. Xwedê Teala di ayeta 46 a Sûrê Araf da wiha baz dike وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ. Yani behsa mümina dike evî ku îman anî hatine û emelê salih kirine. Yani helalê Xwedê pêk dînin, xweş heram jî dûr dixînin. La nukellifu nefsen illa wus'aha. Em ji însanekî ji barî wî zêdetir lêbar nakin. Yani barekî ku em li însana dikin, tiştî ku me însan jê re kirî berpers mesuliyet de dayê ser însana. Ew mesuliyeta ku me dayê ser milê însana ji hêzî quweta însana der nine. Yani li gora hêzî quweta însana me mesuliyet dayê însana dayê mirova. Ulaîke kesî wa eshabul cennetî evana hevalê cennetê ne, ehlê cennetê ne, hum fîha xalidûn. Evan kesana şewa dibin, evana di cennetê daimî dibînin. Ev ayete hanê jî di nîşandan ku gava mere îman anî divê emelê mere salih be. Yani emelê qenc û salih. Yani insan bi tenê bi gotina la ilahe illallah di cikî di Qur'anê de tuneye ku Xwedê Teala mere têxe cennetê. Ha em bê teze bî Müslüman, teze îman anatî, wextê wî çê nebî, defetê wî çê nebî, îman em bê İslam hîn nebî, nikare emelê salih bike, ew îman anî destpêka ketî îmanê ji kufrê tê ketî îmanê, ev tişteka dirênayê. Ev dikare îro jî hebe, ev dikare weta pêxember de jî hebiye, ev dikare heta qiyametê ev vî şekle dewam bike. Ew hedîsa ku pêxember ku divê jî men qale la ilahe illallah صدقا من قلبه دخل الجنة او کسی کو بیش بلی خدا کی دو تونه ji قلبی خوی صافق ببی دکه جنتی ev dikare ji bo hin şert û şurût û hin zamanê xas wergotinê li em wî hedîsê mutlaq qebûl bikin ê wek mîna me em bivê eqreba em Müslümanin bavê dîyê me Müslümanin em li welatekî Müslüman em em jiyane û her wisa me tenê gotî la ilahe illallah navê me navê Müslümanayê lê me tiştekî nekirî divê em xwe nexapînin kere
مره بگوتنا لا اله الا تنی اکتفا نکه تنی ام بویج حقیمه خانینه و تو عمل صالح بکه بلی خدا تعالی کی قبول بک کی عفو بکه دکه لکی کی جب جزا بکه کارو شان خدا تعالی دین خدا تعالی ندینه کی برگزه ندینه کی بی قرار بی قاعده پرنسیب و قرار و قاعده دین اسلامی جیه تو تر کف دایره کی تو تر ولات کی تو avukat تو مهندس تو ام صنعتکار کی تو تر bu kar ki bu tu ter müracaati daire ki diku kar bilte işte diplomat xwaze işte müstemsekat u delil ispatat xwaze ku te üniversite te ev üniversite te ev fakulte te ev kara te ev tahsilat ditti ku kar bi te layıqi wi kari ku kari bilte ve dünya hani da kar ki ha küçük daire ki ha küçük wasa em bivejin prensibu kural u qaidi wi heye çava xwedê tala Kural u qaidî wî tune ku ev Qur'ana pîroz şandiye hema te got la ilahe illallah qet tiştekî neke wela temam millî piyangoyê me ra lê xezeteke em cennetê kesî wa xwed xapîne belê Xwedê Teala dibêje inne Allahe la yaxfiru en yuşrike bihi ve yaxfiru ma dûne zâlike limen yeşâ Sûre-i Nisa'da bazı dike Xwedê Teala tu carî kesî ku şirîka ji Xwedê re çêdike naxafirîne ji birî şirkê kê bixwaze Xwedê Teala dixafirîne lê divê em vî bizane be ku yani em bivêjin îman bê emelê salih nabe. Emelê salih ew ku tu temamê helalê Xwedê dizane û em bê riayetî wî dikir pê helalê Xwedê pêk dîne û ji heramê Xwedê jî dûr dikeve xwe dûr dixîne. Heta careke din gün dixîr û xweşê da. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.